Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 12 saat іштеп, қанша іштегенім чығарып берем. Saat 8-ден 20 өтіп тұр. Азыр бірінші заправка қылып, меніке бензин, газ, аз газ құйғаны келдім. Газды құйып, қанша пробег жүріп, қанша іштегенімі 12 сағаттығымы толық көргөзіп берем. Сіздер видеоны толық көріп, лайктан басып, комментариядан жазып тұрыңыздар. Заправка қылғаны келдім. Заправка қылып олайым. Заправканы қылып шықтық. Күн аябай ысық. Линияға шықтық. İşte başladık. 9'dan 9'a atıyor. Bir oldu. Niye dalbayız bunu? Bunu bayağı gördü. Padaça salısken de mi? Alırsam olmakken de dinamacak örgen eken. Bunu da alıstan beri odat. Что-то дальний подачаларды бери odat. Как öğretti? Покровский бульвар deydi. Meyil alayırayın. 1.29 men be. Яндексте бергенін алып кете бербесең азыр коркутат. Байко салсам, өзүмдү терең карап, мен чырпыкмын, балпайган энем дара. Октоп келсем, ылдыгын ажал бир күн, ойлонбостон, мен үчүн энем барат, энем барат. Октоп келсем. Так, 37 минутта келдим. 1232 рубль дейт. Сепучка көрдік, проспект Мирова. Мага бонус бердиле өзүчө 6-сынан 12-сине чейин 127 заказга. Вторник бердиле, мен вторниктен вторникке чейин жетсем деп жүрдүм эле. Az 80 заказым kaldı da. Çata 3 gün kalıptır. Жетişmeyim. Dostlar, жөн эле көрө бербей, лайктан басып, комментарияга жазып, каналга катталып кетиңиздер. GPS жаман иштебей, кыйнап атат. Өзді центри ел алдым, Покровский бульварағач. GPS іштебей елі. Әрі жақты көргөз атат. Здравствуйте. Здравствуйте. Проспект Мира? Да. Он 15 минут. 369 рубль. Проспект Мира, да, идем? Да, на ВДНХ. Скажи. На счет. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Может ремень? Ременді қошып қып шығып қойды. Так, на Ходынска, да, идем? Да, все. Келе жатқан
Здесь удобно, да? Пожалуйста. Курьер велосипед жеңгелейді. 110 айын. 859 рубль дейді. Так, шундай жерден қайра берді. Аяқта тұрады. Здравствуйте. Тут теперь все неудобно. Здесь все перекопали. Вообще ужас. На Ленинград куда идем? Да. Нет, до свидания. Спасибо. Тоғыз минут 346 рубль. Тағы бір заказ беріп қойды мына емеге. Войковская дейді. Шундай майда чүйде беріп тұрса өте жақсы болады. Бонусқа іштеш керек та, бонусқа. Здравствуйте. Сосновая аллея, да? Ага. Спасибо. 4 минут 467 рубль. Saat 1:30-га чейин иштегеним 4388 рубль экен. 1:30-да иштеп токтоп. Үйгө кирип, чай-пай ичип, шашпай чыкпасам күн өтө эле ысып кетти. Saat 4 болду. Жанагы эле боюнча 10 заказ менен 4400 боюнча эле турат. İşte başladık. Что-то көбүрөөк эс алып койдук. Биринчи заказды алдык буюрса. Водный стадиондон Селигерская дейт. Все добро, до свидания. рубль, 514 рубль. Ой, 14 рубль да бой. 14 минут. 514 рубль. Всего доброго, до свидания. İzledin bir жүргөн жолдорду басып куса болуп көзүңдөн жаштарың тамып эстедиң айрылган ошол мүнөттү ыйга толгон эзилген эрксиз До свидания. Минут 530 рубль. Смоленский площадь дейт. Ходынский бульвардан Смоленский площадь. Кеттик. Здравствуйте. Здравствуйте. Смоленская площадь. 20 минут. 20 минут 614 рубль. İsteymin uşul alamdan esindeyim. Erkelip suyum dedim. Ertaga men sentrdaman. Men sentr yaqin, metro aeroportdaman deylik. Bir 30 kilocha korobka. Gülürüm sen, soğup turgan yürügüm sen. Sağındım men, seni canım. Sağındım men, götürürüm sen, gülürüm sen.
Так, 25 мүнөттө 1050 дейт. 1050. Ушу менен бүгүнкү сменаны токтоттум достор. Бонуска дагы 53 заказ калыптыр. 3 күн калды. 3 күндөн бир күн воскресенье иштебесем 2 күндө жаап бүтүшүм керек да. Ошол туугандар лайктан басып, подписаться болуп, обязательно комментарий жазып кетиңиздер, сиздерден чоң жардам болгон болот мага. Sen soğup durgan yüreğim sen